Poštovani gledaoci, gledate web televiziju Zlatni Ljiljan. 24 sata dnevno mi smo uvijek sa vama. Naša i vaša web televizija Zlatni Ljiljan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Islamska zajednica Bošnjaka u Švedskoj je danas savez 26 džemata u Švedskoj raspoređenih od Štokholma pa prema jugu. Od blizu 100.000 Bošnjaka koliko se pretpostavlja da ih ima u Švedskoj, Islamska zajednica Bošnjaka u Švedskoj okuplja 12.000 članova ukupno. Dakle, ne radi se o broju familija, nego znači i djece i svih uzrasta. Od ovih 26 džemata, 19 džemata imaju svoje imame. Međutim, različit je stepen angažiranosti, ovisno opet o objektivnim mogućnostima džemata. U 7 džemata nema nikako imama, pa se vjerske aktivnosti obavljaju uz pomoć susjednih većih džemata imama ili angažiranjem privremeno nekih studenata iz Bosne i Hercegovine ili nekog drugog priučenog čovjeka. Ako bi se okrenuli iza sebe i razmislili ovih 16 godina, onda bismo mogli kazati da je najvažnije da smo mi osnovali Islamsku zajednicu Bošnjaka u Švedskoj, da smo ono što postoji u Bosni i Hercegovini, a to je jedina organizacija koja okuplja Bošnjake i vodi brigu o Bošnjacima, da smo to i mi ovdje uspjeli u Švedskoj. Ovaj uspjeh je posebno značajan ako razmislimo o resursima, o mogućnostima koje smo imali. Definitivno ne bi se to uspjelo da zajedno sa našim narodom, sa prognanicima, sa protjeranim iz Bosne i Hercegovine nije došao određeni broj imama koji su zajedno sa našim vrijednim, svjesnim ljudima otpočeli prvo sa formiranjem džemata, a onda i čitavog saveza, odnosno Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj. Od posebnih rezultata mislim da svakako treba spomenuti, opet s obzirom na naše uvjete, oko 2000, dakle nepune 2000 upisane djece na vjerskoj pouci, što s obzirom na ukupni procenat, odnosno na broj naših ljudi, čini ipak nešto veći procenat nego u Bosni i Hercegovini koliko djece pohađa vjersku pouku. Ono s čime smo možda i najponosniji jeste naša omladinska organizacija. Ovdje u Švedskoj ona ima skraćenicu BEMUF, a formalno se ona na bosanskom jeziku zove Muslimanski omladinski savez, dakle MOS, koji je naša omladinska organizacija unutar Islamske zajednice, dakle naši članovi od 7 do 27 godina. U ovih 14 godina koliko postoji ova naša omladinska organizacija, s ponosom ističemo da se sklopilo na stotine brakova, da se zaista veliki broj naših mladih ljudi
upoznao kroz druženja, kroz različite aktivnosti i da mi danas, hvala dragom Allahu dželešanuhu, imamo od naše omladine koja je svojevremeno bila aktivna u MOS-u, da imamo vrijedne aktiviste koji su sada članovi naših izvršnih odbora i na saveznom nivou i u lokalnim džematima. A ono što je najljepše, opet najslađe što bi kazali, jeste da već 3 godine, 4, mi imamo djecu u Mektebu koja su u stvari djeca naših prvih polaznika, odnosno aktivista u našoj omladinskoj organizaciji. Na ovom tehničkom organizacionom planu možemo slobodno kazati da je ponajznačajnije da smo mi Islamsku zajednicu Bošnjaka u Švedskoj etablirali u švedskom društvu. Dakle, mi smo već 1,5 godinu priznati kao zasebna vjerska organizacija. Zatim dobili smo kao zasebna organizacija pravo na, odnosno licencu na vjenčanje, a ono što još do sad nijednoj muslimanskoj organizaciji u Švedskoj nije pošlo za rukom, a to je da dobijamo pravo na prikupljanje članarine kroz porez. I to je otprilike što se tiče najznačajnijih rezultata. Kad govorimo o poteškoćama, ništa novo nećemo kazati ako kažemo da su financije, da su dakle sredstva za rad jedan stalni problem. On sa sobom vuče druga 2 problema, dakle prostorije, odnosno prostor mešćide u kojima mi djelujemo. Znači, bitno sredstva diktiraju kakve ćemo imati prostorije i posebno kakav ćemo imati kadar, odnosno kakve ćemo imati imame. Sasvim otvoreno se može kazati, dakle, sva sredstva sa kojima mi raspolažemo, odnosno sa kojima smo raspolagali, su za jedan ozbiljan veliki rad ipak simbolična, da se ne radi o entuzijazmu prije svega naših imama i naših vrijednih džematlija, te velikom izdvajanju naših ljudi koji su najčešće u džematima. Teško bismo mi dospjeli i do ovog nivoa kojeg danas imamo, a on je da imamo u 10-15 naših džemata solidne prostorije. Kad kažem solidne, da to nisu prostorije u podrumima, da u prostorijama postoje uvjeti za solidno obavljanje vjerske pouke, odnosno poučavanje naše djece i da se, dakle, one najosnovnije aktivnosti mogu obavljati. Naravno, ako Bog da, sa prelaskom naplate članarine kroz porez, bitno, značajno će se olakšati i ovi problemi o kojima govorimo, odnosno poteškoće. Kada je u pitanju saradnja sa Islamskom zajednicom u Bosni i Hercegovini, možemo sasvim slobodno kazati da preko Ureda glavnog imama i Ureda za bošnjačku dijasporu Rijasata Islamske zajednice mi zapravo koordiniramo sve naše aktivnosti. Sve što iz Sarajeva, iz Rijasata ide prema dijaspori, dolazi u naš ured ovdje i onda se to objašnjava i izvršava ovdje u našim džematima. Možemo biti zadovoljni sa tom saradnjom, odnosno sa odnosom prema nama, mada nam se ponekad čini da bi Ured za bošnjačku dijasporu i još poneke druge službe Rijasatove možda mogle biti više prisutne među nama. Kad je u pitanju Ured za dijasporu, možda bi efikasnije bilo da je on
izvan Bosne i Hercegovine, da je dakle negdje u Evropi i tako dalje. Ali u suštini znači sve naše aktivnosti mi koordiniramo sa Rijasetom i to se obavlja zaista na jednom izvanrednom nivou i možemo s ponosom kazati da je naša zajednica, da je Islamska zajednica Bošnjaka u Švedskoj uživa zaista veliki ugled u Uredu za dijasporu, odnosno u Rijasetu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Poštovani gledaoci, gledate web televiziju Zlatni Ljiljan. 24 sata dnevno mi smo uvijek sa vama. Kada je u pitanju saradnja sa drugim muslimanskim organizacijama u Švedskoj, treba kazati da smo mi do unazad 2 godine bili članovi jednog muslimanskog saveza koji je opet okupljao 50-ak drugih džemata. Međutim, osjetili smo da iz više razloga trebamo ići sami. Tako smo znači i predali molbu i vremenom dakle priznati od države kao zasebna islamska zajednica. Rekao sam iz više razloga. Dakle, nije se radilo ni o kakvom konfliktu. Naprotiv, mi smo zaista izvanredno sarađivali. Međutim, uslijed nekih organizacijskih, pa možda i nekih običajnih i tako dalje razloga, mi smo smatrali da ćemo brže ići ako budemo sami, a i da ćemo možda više ovim drugim našim muslimanskim organizacijama pomoći da i oni idu brže. 10 godina smo čekali, recimo, sa ovim drugim omladinskim organizacijama da dobijemo pravo na prikupljanje ove članarine kroz porez i još uvijek da smo ostali tu ne bismo vjerovatno imali. Nakon 2 godine našeg samostalnog djelovanja mi smo uspjeli. I evo već sad imamo velike pozive od naših drugih muslimanskih organizacija da dođu kod nas, da se raspitaju, da im mi pomognemo kako da i oni sami ostvare ovaj zaista veliki uspjeh. Dakle, možemo slobodno kazati da sa muslimanskim organizacijama izuzetno sarađujemo. Možda bi projekata zajedničkih trebalo biti više, zapravo sigurno bi ih trebalo biti više. Međutim, ono što je najvažnije, a eto, nažalost, dešava se i to da se ponegdje neke organizacije nekima smetaju ili se sukobljavaju, mi s ponosom možemo kazati da mi zapravo nemamo apsolutno nikakvih problema i da, što naš narod kaže, da smo dobro došli i u svim drugim organizacijama, ali i da su druge organizacije, druge muslimanske organizacije dobro došle kod nas. Kada su u pitanju druge organizacije, koje dakle nemaju islamski, odnosno muslimanski predznak, možemo kazati da od samog početka djelovanja islamske zajednice imamo izuzetno dobru saradnju sa trezvenjačkim pokretom ovdje u Švedskoj MBV. I nakon, evo, 15 godina u aprilu mjesecu mi smo i formalno primljeni u punopravno članstvo organizacija koje su u stvari vlasnici MBV-a, što je opet prvi put da među ovih 20 organizacija koje su vlasnici MBV-a, da ima neka vjerska organizacija. Sarađujemo na lokalnom planu sa zaista nizom drugih organizacija. Na nivou čitave Švedske imamo koordinaciju, saradnju sa drugim bosansko-hercegovačkim savezima i također s ponosom možemo kazati da dajemo značajan doprinos da se o Bosni i Hercegovini, o Bošnjacima lijepo priča, a da makar 2 značajna događaja godišnje zajednički obilježimo i nadati se, ako Bog da će u budućnosti biti više. Već nekoliko godina zajedno pripremimo
obilježavanje Dana državnosti Bosne i Hercegovine 25. novembra uz zaista izvanredno raznovrstan program, te zajednički obilježavamo 11. juli, odnosno dan genocida, odnosno genocid u Srebrenici. Bilo bi još dobro da u planu je još uvijek nema praktične realizacije, ali imamo informacije i mi smo dali svoj pristanak, dakle da smo zainteresirani, no vidjet ćemo kako će se to dalje razvijati kada je u pitanju formiranje Kongresa Bošnjaka svijeta, gdje također smatramo da bi se u budućnosti moglo uraditi više.